2248 oho ndina mutongoria kuma county ya Embu twina mheshimiwa Kenyua Mugo niwe deputy governor wa county ya Embu. Governor ni mheshimiwa Cecily Mbarire na eri marathurirwo na tigiti wa kiama kia UDA matongoria county ya Embu. Na gikodira hitia Cecily Mbarire mheshimiwa niwe governor wa keri wa county ya Embu. Kana tugo mheshimiwa Kenyua Mugo neguo na geithika rucine ndageithika muno Embu ni kwega pio no riua no kwarite muno by the way ni kwaruma ona nginya ne avotu ta kwasa terwa side ya Embu no Embu gukora kwene the upper region Runyenjes Manyata then we have Mbere North Mbere South kundu kugutika jeta wega ko turavanga maundu ma relief na nginya mai makunyua neguo no generally tukereke tuge maundu ni mega na twina kirigiriro mbura ni gukorwo kiura any time neguo good thank you na karibu sana na congratulations nego gethuro thank you asante no wega muno munyitanire na mheshimiwa wa Mbarire thank you muno ni ruinyo ni nywe tugiwa akeri kire tondu wa Borara gikoretwo gavana wa gucoka Wambura ngire 2013 azoka 2017 koguo rike miaka 10 koguo kireke buge my governor excellency Cecily Mbarire ni governor wa kairi wa Embu yes neguo ndurake gwa second that omageithie tondu no urejira ndo na mageithie neguo okay niwega muno Kamau kireke mbosa kamweke gaka ngethi andu a Embu county wa mandu maruma na nimere stio ni macokeria ngatho no ndogo matunyitirire twina honorable Cecily Mbarire matwetikira na gutuva kura na gutuva mavoya no nimerire mathina mbere na gutunyitira na mavoya tondu kwina challenges nyingi no ne tukudio na challenges icio kwina mathina mengi no ne tugutoria ni mugutoria ni manema mugutoria kwa hinya wa Ngai mheshimiwa Kenyua Mugo rira wari guku warugamaga MP wathire ati ugicenjia ugituka deputy governor nekira tireka mau korwo nduraririkana wega na ukathini wa shwino na kwirire ni loyo muno gwike makia UDA na ngekwira twathi primaries kana nomination na getigiti ndira expect acio nge manyitirire na turatigiti na njira whichever way ndira expect kuroge support acio mekatia acio mashinda kugo twathira nomination no menye nomination tikithurano kugo ndiavata kugia ticket no ndo itumira ndangivata kwereithia vata ndo itubicia enye riu nauga uria ngwika ni no gamana kiama na support ya round mai kuo na thini wa thavari iyo after nomination immediately mutongoria wa Vurino wa Mvurire twathi twathondeka mucemanio athiambira ndikaume thini wa kiama tondu kiama ki maundu mengi ni munyitirire Manyata nigu tuthondeke thirikari na ito ni mundu wa kwathika na nae na kiriko na andu wa Manyata ndikathie kiama rikingi netikira thini wa mieri iyo nivo twanyitanaga na honorable Cecily Mbarire na kia ukambira ukatunyiturute wira unyitirire mwena wa Manyata tondu vingo kwa na challenges nyingi muno tondu tuge Manyata ni nanyitirite ona kwa ndia get ticket Manyata na ina influence yene muno kwa ndendaga kuthia independent tondu kuthia independent ningi ha weekend position ya party yetu ya UDA ina ni natumirite a lot of energy na resources kurugamia kama kuthini wa Manyata runge no gatiga tuketia ugo nigo natwikire deputy governor good riu the giaukoro deputy governor mheshimiwa Kenyua Mugo hewira ongehi uraruta tondu turakigwa county iri ingi ukaigwa mundu ni deputy governor no ni in charge of kina ni deputy governor na ni CECM kana no waziri wa county wewe na wira toshi okay kama urutikire kentheri ngwirira kuvana na vatiga mbari na ndo a county yetu tugeka campaign ni twerugamaga tukera andu ati ne twingira ofisi ngakorwo ngivewa docket no atiri mwenyewe Kamau na soka ne yuria kwina point iriku njoe docket ya kiduguta trend na Embu kwina andu engi muno mathomete kwina andu engi mangivewa opportunity iriku na bwa tondu na vetu gitikia deputy governor na giti so long as ni murawitera na governor kwina mawira mengi muno ningi mutethia ma coordination monitoring evaluation and evaluation nigo tondu nigo county ko ikithera magna kithina na mbere kogo gitiku na thina governor ndiye nda ukorwo ni CEC tondu CEC ni njova thina wa department yemwe kogo nenda ukorwo ni rungu rwake ni mutethie kurani thirikari kogo nigo gwekarite na no amende nginya muno andu wa Manyata mere we ni naregire na ugire gitiku ni kevo mundu wengi
na ngavana kaundu ku appreciate muno wanake tondu ndetikagia Niguo. na ngeno kanimbeganite ukora ni deputy Oguo ni itua riaku. ni itua riakwa ati we ukwenda tu wabici ya deputy ndenda ya deputy ni mutethi kuranitha government ito ni ofisi na maundu mengi muno tondu kama ukireke ngwire ngavana uria uteyendete ringi akagĩa na activity kana mugira maku manje ya county riria umite gutienda gutigwo kwina vacuum kwenda gutigwo kwina mundu urugamirite ringi kwina micemani irathi na mbere yani tuge wira ndwagire ni kurugama tondu ngavana ndaiva kuvi nake ngavana wakwa I really appreciate that ni bigusange mucokeria ngatho tondu wiciri muteti wa tene na ni wicira wira uvangagwa na ni tuvangi tugite twi nake ni turutera twindu twi vamwe side by side ni gutethia andu a county yetu. Haya, by the way wadirikani ati Embu ni moya county ni mugwanja iria cina governor atumia ni mwe mugwanja yes governor wakwa ni mutumia na ni mbitiaga nake muno tondu ni mutumia na experience dasa muno yeah very polished and very tuge na experience ya kwegana haya ni uyu ndunge ninge ndacoka kuririkana athengio tondu Ngai ni aradirikani maundu maingi ni ati county icio ciothe irigainie hau ri Embu Kirinyaga na Meru ciothe ni na Machakos wana Machakos governor ni atumia cio riu hau cio nyitanĩtie ugu inya na ciothe ni ihutanitie kari kwirana atirika mutiga ngwire rimwe twaragio ino atumia rimwe mwathani wa atumia ukoragwo ndu arume umenya atumia kindu kia mbere maitha tariu kathi kuroria mathibitari mothi marathukite thini wa moko mandu arume maria mengi atumia maitha matingenda kuona ciandu mayarwaru matingenda kuigwa kana gakirira matingenda kuona thibitari ite na ndawa koguo turogire tugeria atumia tondu atumia maitha gukira andu arume atumia metha na nginyo history ni onekanite nginya atumia utongoria wao ukoragwo wi more transparent and more accountable. Haya thengio mheshimiwa Kinyua Mugo atumia aria meguko mara direct tabarire no megukena muno na no wega riu ri ndikana giki ni giaku kana no reke ngurie ni ukumenya uri ugucokia tariu ni tureragwo magavana moya ri maundu maria marakorire governor wa Machakos he video ndironire Wavinya Ndeti akiuga arakorire kundu kurihagwo mishara andu gutari kundu mundu mwarariho mushara maita maingi governor